Nino o bakileng leuba. A khotla ditsheko tsa borukhutlhi ya ICC e ntshitse kopo go tshwara baeteledipele ba Israel le Hamas go sekela melato ya ntwa. Gasekgantshwane sa mabelo le Tshile Tebogo a solofetse go boela gae go boloka mmagwe. Motho dumela amagala nna o na ra banteng kala ka tshane mo go le tshepiso sekolo ena rana dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolla le khotla la SADC le rotse kopo ya madi go lwantsha ditlamorago tsa mogote wa El Nino o bakileng leuba mo kgaolong eno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a tsene phuthego ya baeteledipele ba mahatsa a SADC e neng e itebagantse le go buisana ka leuba le ditsela tsa go itepatepanya nalo. Le hansi la Botswana ke lengwe la mileng bobe ke leuba le mme ebile le setse le tlhaelwa ke dijo. Phuthego eo e neng e eteletswe pele ke tautona tota modulasetilo wa SADC ebile le tautona wa Angola re João Manuel Gonçalves Lorenzo e ne e tshwerwe ka maranyane ke ikantse khumalo ka dintlha. Dipatlisiso di supa fa palo ya 70 mo lekgolong ya batho ba kgaolo ya borwa jwa Aforika e ikagile thata ka temothuo mme letshogo legolo ke gore ka fa kgaolo e ya milweng bobe ke manokonoko a leuba le le bakilweng ke El Nino mafatshe mangwe ya setsa tlhasetswe ke mopalo. Baeteledipele ba kgaolo ba ne ba buisanya ka fa ba ka thusanang ka teng go hema seemo le gone go thusa mafatshe a kokonetsweng thata. Nngwe ya ditshwetso tse di tserweng ke go ikuela kwa mafatsheng a tlhabologileng go kopa dithuso. Summit called on member states to be proactive and strengthen anticipatory action programs to mitigate climate risks such as the La Nina phenomenon, which is projected for the 2024-25 season. Summit expressed its gratitude to the international cooperating partners, including the United Nations agencies and regional-based organizations for the support rendered to SADC in the assessment and development of the SADC regional humanitarian appeal. Summit acknowledged the pledge of $33 million from OCHA and $10 million from FAO towards the SADC regional humanitarian appeal and appealed for additional support from the international community to meet the urgent humanitarian needs in the affected member states and communities. This is a very important step taken by the organization by launching these humanitarian appeal, and we hope that there will be due feedback on the part of the international community to help us overcome this difficult moment that the region is facing. Ngwaga o fetile lefatshe la Botswana le ne la bona thobo e wetseng kwa tlase mme ngwaga ono go kailwe fa balemi ba tla tswa ba iphotlhere le go feta ka ntlha ya dipula tse di butsana go itebaganya le seemo se setseng se lebane lefatshe leno sa tlhaelo ya dijo. Puso e tsweletse ka go tla ka mananeo a farologaneng a temothuo go tlamela Batswana. Mananeo a re lekang go a ntseng re a dira ona bo temo le toto le bothuo le tlotlo re tsenya dingwe tse re ntseng re seke re di tsenya tsone tsa temo ya nosetso le tse dingwe tse e leng gore digogi tse di tshwanang le bo diterekere le tse dingwe hela di diriswa tsa temo re di tsenya mo mananeng re raya gore jaanong mongwe le mongwe ha leng teng temanyana a nang le yone a e leme botoka go na le ka ha a ntse a dira ka teng gore thobo e hathoge ke sone se e leng gore one mananeo ane a bua ka ga sone e le temogo le tsibogo ya gore re tshwanetse ra nna more productive than we have ever been. Kgaolo ya SADC e setse ya amogetse thuso ya madi a $43 million go tswa kwa makalaneng a bopelotlhomogi a lekgotla la ditšhaba le la dijo la Food and Agriculture Organization go thusa go lwantsha leuba mme lekgotla le la re le tla tswelela le kopa dithuso ka go lebega seemo se se tla kokonela mafatshe a SADC ka sebaka se se leele. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone.
Molao kakanyetso wa tshekatsheko ya molaotheo wa lefatshe leno Constitutional Amendment Bill o letse o badilwe e le la bobedi mo parlamenteng. Molao kakanyetso o na le ditsetlana di le 23 tse di akaretsang mehama ya ditlhabollo ka go harologana. Ha o begela parlamente tona wa ofisi ya Tautona Rekao Morwaeng o ka ile fa ditsetlana tsa molao kakanyetso di na le ditshedimoso tse di rotloetsang tomagano, kagiso le thitibalo le go rotloetsa go tshegetswa ga ditshwanelo tsa botlhe mo lefatsheng leno. O tshedileng ka betse ka dintlha. Ka kgwedi ya Sedimonthole ka ngwaga wa 2021 letsholo la komite e thomilweng ke Tautona go phutha megopolo mo batswaneng go baakanya molao motheo ya simolla tiro ya sebaka sa dikgwedi di hera bongwe ya therisano e dira ditso tse ka tsone di neng tsa leta batswana go nna le lentswe mo goreng molao motheo o ka hetolwa ka teng go atisa dithabollo. Molao kakanyetso tebang le se wa rolwa kgwedi ya Mopito monongwaga mme wa bewa pele mapalamente e le lekgetho la bobedi ke Tona Morwaeng. Ba tsamaile lefatshe leno lotlhe ba tsamaya mo dikgaolong di le 57 ga godimo ga mo ba ga rona ba kgona gore ba kwale ba ise dikakanyo tsa bone ko commissioning yone. Maikelo magolo a yone ne le gore komiti yone kgotsa commission yone e go seka-seka molao motheo bogolo yang ba lebile gore a tse ba di seka-sekang a gona le tse e leng gore di bokoa mo molao motheong a ke tse di nang le maatla kgotsa ke tse di rileng gore ba tle ba bone gore le dikagelo tsa batswana go ka tokagadiwa ya molao motheo wa rona molemong wa gore rotlhe re le batswana re tle re tshele mmogo sentle. Megopolo e ntshitsweng mo molaong ya akaretsa dikeletso tsa batswana mo mererong ya tsa dithabollo ka go harologana. Go ne gale mo tshega mo reportong ya commission yone gore di-recommendation tse ne di dirilwe di ne di le 93 mme mo go tsone ka bo 93 93 mo go tsone tse di 31 31 e ne le tsone tse di itebagantse le constitution molao motheo wa lefatshe tse di 31 ne di itebagantse le melao e mengwe not necessarily constitution mo go ka teng ke primary legislation mme e mengwe e le 23 di recommendations tse 23 tse di dirang 24.7% tsone ne di itebagantse le di policy kgotsa ka ha dio dingwe di tshwentseng go tsamaisiwa ka teng molemong wa tšhaba ya rona. Molao kakanyetso o na le ditshutiso di le mmalwa mo mererong e akaretsa ditshwanelo tsa botsogo, thuto le mmereko, dikgang tsa melao ya boagedi, letsetana tse di letang boloko jwa palamente, dikgang tsa go hetola party ya mapolotiki ga mmogo le dikgang tsa boloko jwa ntwa ya dikgosi gareng ga tse dingwe. O tshedile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Professor Joseph Mbaiwa wa sekolo sa Okavango Research Institute ORI o a kgotse bana le seabe ba ba itebagantseng le pabalesego ya diphologolo segolobogolo fa go buiwa ka tharabollo ya kgotlang ya diphologolo le batho. Ha bua ha go rolwa ofisi ya ba Okavango Human Wildlife Foundation ke ba company ya Camp Logic kwa Maung. Professor Mbaiwa a re tshwaragano ke yone konokono mo go lwantsheng kgotlang ya batho le diphologolo. Mpho Aaron. Ofisi e agilwe ka madi a kana ka 200,000 pula e abiwa ke ba Camp Logic ba sena go iagela ba Okavango Human Wildlife Foundation e le tsela nngwe ya go rotloetsa maitlamo a bone a go batla ditharabollo tsa selenela ruri mo merafeng e amiwang ke kgotlang ya diphologolo le batho. Professor Mbaiwa a re tshwaragano ya bobedi jo ke sekao sa go leka go netefatsa gore kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo ya rarabollwa. Kobo isa gogole mo lethakoreng lepe segolo jang mo merafeng e nnang go bapa le makgobokgobo a Okavango Delta. We have so many people who are against hunting, and me how why are they against hunting? It's all about maybe fake news, and at times yes it's about batho le mafatshe a mantsi ba kgatlhanong le kgang ya letsomo mme ga re ka ipotsa sentle gore ke eng ba le kgatlhanong kgang e tona ke go tlhoka kitso ga ba itse dipalo tsa ditlou tse di mo gae ga ba itse dipalo tsa batho ba ba bolawang ke dikubu dikwena le ditlou ga ba itse gore lefatshe leno le na le tsamaiso le melao ya tshireletsego ya diphologolo e rileng ke tiro ya lona go ruta ka tseo. They don't know of the benefits that come from
Letsomo or what. They don't know that Botswana has got good policies, good conservation policies. The institutional framework is there to manage the phologolo, good acts. They don't know that. mookamedi wa Camp Logic Gregory Oliver a re khamphane ya gagwe e itamele go netefatsa fa pabalesego ya diphologolo ga mmogo le bojanala di tselwa go godimo mme a tswelela ka go gatelela botlhokwa ja go nna le tsela e ka yone batho le diphologolo ba ka tshelang mmogo ntleng le dikgotlakgotlhano dipe. You've got a success story like the Okavango Delta where the animals are thriving. They expand, they naturally look for other areas to go in. Fa lena le bontle jo bo kana-kana jwa go tshwana le makgobokgobo a Okavango Delta ka o fitlhelang diphologolo di le dintsi ebile di oketsega ngwaga le ngwaga go na le kgonagalo ya gore go nne le kgotlhang ka jalo re tshwanetse re nne le ditsela tse di harologaneng tse di ka dirang gore re tshele mmogo le diphologolo re kgone go lema re bone se re se jang re dumela fa ofisi e tla thusana le lekalana le ka tse dingwe tsa ditlharabololo. And your team, well done on your work so far. We really hope that this office helps you guys and helps you with whatever you're doing in the future. We are not getting what we want from our profits as farmers. Ga re kgone go nna le maduo a re a eletsang re le balemi barui ka ntateng ya kgotlhang ya rona le diphologolo fela re tshwanetse ra tshela mmogo batho ga ba kgone go fuduga le diphologolo di ka se fuduga ke gone re batle ditsela tsa go tshela mmogo hela. We cannot relocate them. It's our habitats, both of us. Professor Mbaiwa a re ke nako ya gore go simolole go nna le madirelo a ka tswakatswakanyang itsholelo ka bojanala jaaka go na le matlhabelo a diphologolo tsa naga di akaretsa ditlou le dinare a re se e tla bo e le tsela nngwe ya go fokotsa dipalo tsa diphologolo. Mo nakong eno 58% ya ditlou tse di mo Kavango Zambezi Transfrontier Conservation ke gore Gaza di fitlhelwa mo lefatsheng leno. Mpho Aron, BTV News, Maun. Bomme ba kgothaleditswe go inakanya le mananeo a puso a tshwana le thuo le tlotlo mme se se buile ke mothusatona wa dikgaolo le tlhabololo magae Meta Monakgotla kwa kgaolong ya Kgalagadi North pego ka neo modungwa. Tlhabololo magae e itebagantse le go hokotsa lehuma go tswa ka maele le metlhale ya go dira letseno mo batswaneng. Ke ka mo bomme ba segolojang ba kgothaleditsweng go inakanya le mananeo a puso e a simoloditseng go tokafatsa matshelo a bone. Let's take advantage of this season. Ha go buiwa ka bochema-chema ipotse gore nna nka tsena ha kae o ka tswa wena o theogela but your aunt, your brother, your sister as a bereke mo khothatseng a ye go tsaya lenaneo. People tend to look at the negatives most of the times mme motho o tshwantse gore a ye go iteka gantsi ke khothatsa gore ko modimong re na le dineo tse di harologaneng mme gore o itse neo ya gago ke gore o bo o dirageditse sengwe o tsa thuo le toto o di oketse gore ka moso ha o tswa habi o tsu di dintsi a gona mo go tena ka gata kwa ke o re kana o itse re ka moso we the mercy of a man nna nyalo le go disele bana bana ba lona ba setsana ka mo le nang lone le ba re ka malaitsi a gata re le bala wa moisimo yana go marago le bona le ba bodise gore nya motho a mo tshwara sentle. Lorato lo ka ile faile mo le mo go tsotlhe ka jalo bomme ba ne ba kgothadiwa go ratana ka lorato le ka hema dikgoreletsi tse di ka nnang teng segolojang kwa ditirong. Bomme ra ga malapa ebile re godisa bana gore e re ka moso be bana le boikarabelo jo bo rileng mo setšhabeng mme ebile re tla kgona gone go itlhelela Vision 2036 gone go aga malapa a motia le go nna tšhaba e nang le boikarabelo. Setho sa Setswana will carry you far. Ga o le ngwana o botho o ratiwa ke modimo le batho. Kokoano e ne gape ya gakolola go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng mo tirong ya bone ya nako le nako. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Lelapa Lora Motau la betswe ntlo ke lephata la dikgolegelo ntlo eo ya agilwe ka madi a 203,000 pula kwa Mankgodi a tona lephata la Isiretse go re Kagiso Mmusi yo gape le mo palamente wa Gabane Mankgodi wa kgotsa lephata la dikgolegelo a la kgolela mowa wa bobelotlhomogi Lizzy Class.
Lephata la dikgolegelo le sa tswa go agela lelapa la go Ramotaung twa dikamore tse pedi e lopileng 203,000 pula e nang le didirisiwa dingwe tsa mo lapeng. Le fa go ntse jalo, sene le sekao sa go supa bopelotlhomogi ka go tlhabolola matshelo a ba bangwe gore seriti sa bone se tshegetswe. Ka jalo, lelapa la go Ramotaung ke la batho ba le barataro go balelwa bana ba le batlhano. Ntlo ene sa tswa go simolola go agwa ngwagola ka kgwedi ya Seetebosigo mme wela jaana kgwedi eno ya Motsheganong. Ke ka mo e ne e rolwa semmuso ko ga boRamotau. Seno re ka se dira go tokafatsa the integrity ya gagwe ke eng? Kana re karolo ya gorolente mme re boikarabelo jwa rona ke gore re kgarametse mananeo re thuse puso ha e leng gore gongwe re ka kgona gore tse e leng gore ke mananeo a puso ha re ka kgonang teng re dire seng. Ntlo e nne ntlo a sennela ruri le rona ka iriana go ka kwano e re kgabisitse e re iretse bontle bo ha re tsena ga le rona ke ngwa ditlhabolo tse re ipelang ka tsone mme ebile re eletsa gore le wena o itse gore ga e kgabise wena hela e kgabisitse motse e kgabisitse kgosi. Ba lelapa le la abetsweng ntlo ba tlhalosa fa ba tletse ka boitumelo ebile ba supa fa ntlo e tla fetola matshelo a bone. A ke zoro boitumelo ba mo go nna ha ne tlo le tintsi go te motho bone gongwe ke be le bona gore e tshoya ka re ba hera thata le ne ka go teng ke dire ka teng ke clean ka teng le tla challenge hala ka le tlogetse ka tshepisa gore le tla challenge le tlogetse ka nna. Mpho Motaung yo a betsweng ntlo o ne a gakolola go tlhokomela ntlo ya sa tswang go e abelwa ka dinako tsotlhe. E tlhokomela sekare ka moso be itulegile fensetere 6 months a isha hele o boya go mo boipelo gore nna no kana fensetere itubegile ya no ntlo ke a gago e tlhokomelle ga bona o pe mo motho a tlhoka go tlhokomela ntlo ke ya ka o e neetswe naka mo dilaereng go na le dikomiti tse goreng batho ba tshwaragantse ko ba ruto se le bone o tsene mo dikomiting mo tse bontle ke go lebela di teng o se ka re tsana bota nna mo taganto re nya mmisisi anong wana ga o tsene go ba tla go tsana mo taganto magodu ba tla go tsaya. Maphata a puso ka go farologana le dikhamphani di rotoditse go nna le mowa wa bopelotlhomogi go tshegetsa seriti sa bangwe ka bone mo lefatsheng leno. Lizzy Class, BTV News, Mankodi. ha re lebella mo go tsamagatsang sele kgotla-kgolo ya ditsheko ya mahatshehatse International Court of Justice ICC e laotse gore go tshwarwe tautona wa lehatshe la Iseraele re Benjamin Netanyahu le moeteledipele wa lekgotla la Hamas re Yahya Sinwar. Tautona Netanyahu o batlelwa melato ya ntwa e tsweletseng kwa kgaolong ya Gaza ebile e bakile dintsho tsa batho ba heta 34,000 fa re Sinwar ene a batlelwa go tlhasa lehatshe la Iseraele ngwaga o hitileng ka kgwedi ya Phalane supa. Tlhaselo eo e ne ya baka dintsho tsa batho ba le 1,200 le go thopa ba le 250. Tautona Netanyahu o kgadile tshwetso ya lekgotla la ICC a re tletse sepolotiki ebile ga e ka ke ya mo kgoreletsa go tlisa gae batho ba baneng ba thupilwe ke lekgotla la Hamas. Le ha go ntse jalo lekgotla la Hamas lone la re kgotla ya IEC e tshwanetse ya tshwara le baeteledipele ba ba neng le seabe mo ntweng kgatlhanong le batho ba lehatshe la Palestina. Tautona Netanyahu ke moeteledipele wa bobedi go ntshetswa taelo ya gore a tshwarwe ke kgotla ya IEC morago ga gore e laole gore go tshware tautona wa Russia re Vladimir Putin. Me ka gore wetso ke dinala ya nong Tumo Mpatane ene ya go tshwaretsetsa metshameko. go leboge kgaitsedi ya ka mothetso madume dikgang tsa metshameko tsone tsare memago e sekgantshwane sa mabelo sa monogae le tsile Tebogo e bong se ratiwa Tebogo o tlhokafetse pego ya balelwapa ya re mago e le tsile
o tlhokafetse ka tshipi mo mosong. O tlhokafala jaana Letsile a le kwa lefatsheng la America kwa na tseneletse dikgaisano tsa Los Angeles Grand Prix kwa feditseng mo maemong a bobedi mo lebelong la 100 meters. Ntse le ka matlhatso Letsile o gapile ditlotla di le pedi tsa motshameki yo gaisitseng wa rre le ya motshameki yo gaisitseng wa ngwaga kwa bodietseleng ya Botswana Sports Awards. Letsile o fofiseditse flaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe a fenya seetsele sa silver le sa bronze mo 100 meters le 200 meters kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships tsa ngwaga o fetileng. Balelapa la Oratebogo ba tlhalositse fa dipaakanyo tsa phitlho di santse di tsweletse. Saratu Atebogo passed on the early hours of Sunday morning while she was hospitalized. Throughout career ya Letsile, Mago Letsile being Saratu Atebogo has been very instrumental in his upbringing. Has been very instrumental in encouraging him to be the icon Erebana Hompiku. The pillar of strength to Letsile Tebogo. She was always there for him. She was always there for any other family member o eleng gore o na tlhoka thuso ya gagwe, o na tlhoka support ya gagwe. She is survived by 2 kids, being Letsile Tebogo and the younger sister. Mogatisi wa setlhopha sa Joining Young Stars Andrew Tlo a re boinelo bopelotelele ga mmogo le go bereka ka thata ke gone mo go thusitseng setlhopha seo gore ditoro tsa sone tsa go tlhatlogela kwa leaking ya Botswana Premier di fetoge nnete. Tlo o buile seo ka mafelo a beke kwa motshamekong wa bofelo wa setlhopha seo kgatlhanong le Prisons 11 kwa gape ba neng ba rolelwa sejana le dietsele tsa go gapa bomampudi ba First Division ya Borwa. Tlamele mothusi wa latela. Setlhopha sa Joining Young Stars se se tumileng ka leina la dinaletsana mo mererong ya kgwele dinao se gapile bomampudi jwa ligi ya First Division ya Borwa se sena go fenya metshameko e le 14, maleka le mabedi, ditatlhegelo di le 5 go kokoanya jalo dintlha di le 24 go tswa mo metshamekong e le 22. Phitlhelelo e nnileng tateng ga tirisano mmogo e neng e le teng ga bana le seabe ka go farologana. Week 1 of First Division, we've been on top, and we've been doing well. You can't expect not to lose because South Division, it's very competitive. If you can divide the number of losses that we have and the number of wins that we have, because we've got only 2 draws and 5 losses. But if you can divide that, you'll see that we're winning almost every game until the end of the season. We worked hard. We deserve the credit and we deserve to celebrate because we worked so hard, tirelessly. Tlo o supila fa keletso ya bone e le gore ba seka ba latlhegelwa ke ope ba batshameki ba ba tswang le bone kwa First Division gore tiro ya bone ya go isetlela kwa leking ya Botswana Premier e nne bonolo. What we are giving these guys, it makes them happy, and for them to go out there, it will be a big mistake. But I believe they need to settle here. They need to be here so that we go into the Premier League. They need to help sustain this team in the Premier League so that people can see them. And people, when they go to teams, they go to the right teams. Not just taking chances or, no, maybe it can work if I can go there. But you need to be sure where I'm going. I'm going to live a better life than what I'm getting now. Banna bao ba kwa toropong ya moepo wa Ditemane ba se ba simotse dipaakanyo tsa paka e tlang. The guys are excited. You know, I was leading a young team, a team of small boys. So they are very excited. They want to see themselves in the Premier League. And it's going to be very exciting, I can tell you. Yeah, it's going to be very exciting. The boys, the way they are prepared now, we just have to work hard in our preseason and take the game to another level so that we can be able to match the big boys of the Premier League. Setlhopha sa Joining Young Stars se longwa se rota ke sa Union Flamingo Santos se jaanong se tla phadisanyang le se se feditseng mo maemong a bobedi kwa leking ya First Division ya Bokone sa Motlakase go iteka lesego la go bona thekete ya go pagamela kwa leking ya Botswana Premier. Ditlhopha tsa Mogoditshane Fighters le Black Forest di fologetse kwa leking ya Division 1. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone.
Setlhopha sa Nico United se tla leka go batla ntlha tse tharo mo ntweng ya go falola selepe sa magagana jaaka ba tla bo ba bapolana le Police 11 e setseng e remilwe ke selepe sa magagana kwa Lobatse Sports Complex tshokologong eno. Phenyo e ka bona Majombolo ba tswa mo maemong a bolesome le bobedi go ya go a bolesome fa Police 11 e setseng e remilwe ke selepe e ka se berekelwe ke phenyo ka jana e setse e gologetse kwa liking ya First Division ya Borwa. Setlhopha sa BDF 11 ke bone bomampudi ba liki ya bomme ya kgaolo ya Koning morago ga go padimola ga Bani United ka dinno tse pedi go lefela mo motshamekong wa liki ya bofelo wa liki eo. Pamele Koba le Michelle Sekopo ba go dulaganyeditse pego. Ditlhopha tso pedi di ne di tikana ka naga yutlwa mo metsotsong ya ntlha ya metshameko mme BDF 11 ya nna bone ba ntlha go phunya sekaku ka Katlo Max mo metsotsong ya bolesome le bosupa. E re motshameko zo bokhutleng setlhopha sa ga Mokatisa Ramphaleng sa tsholetsa lebelo la motshameko go leka go lekalekanya dino mme ba retelelwa ke go bona nno eo. Mo motsotsong wa bosupa wa karolo ya bobedi BDF 11 e iponna penalty morago gore motshameki morago ga Bani United a tshameka makgwakgwa mo lebokosong. Motshwaro dino wa BDF 11 Marilyn John a no setlhogo eo go fa setlhopha sa gagwe ke tapele ya dino di le pedi go lefela. Today's game, it was more of a mental strength than tactical awareness of the game, because the longer we go without even scoring, missing those chances, it brought frustration to the player. Being champions comes with a lot of responsibility, and therefore we want to represent Koning region. Last year we went there, we were knocked out, but this time we have to prepare much better than last year so that we can come out with a positive result. The first 10 minutes we tried to frustrate them. It worked for us. Of course, my team had a lapse here and there of concentration. The first goal we committed a tap-in, which is probably we have to applaud ourselves. I think we are at 17, if not 16 points, which is very commendable for my girls. Phenyo ene ya tlotlomatsa BDF 11 jaaka bafenyi ba liki ya Koneng ka dintlha di le 30 le boroba bobedi gape le ga Makufa FC ba ba kwantseng dintlha di le 35. Se se raya gore BDF 11 ke bona ba yang go emela kgaolo ya Koneng go makgaolakganyeng a dikgaolo a DCTB. Michelle Sokopo, BTV Sport, Gaborone. Botsetso ka gore jalo a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ke nye rona. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi se diwa ke lete ya wa dikgomo fa re lebela seng sa loapi mo itshebeng ano se rutsetsa fa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tseng la ka moso gona se re go bana le dibata tsa mare mo dikgalong tsa borwa le gare le bokone botlhaba fa mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se gore go bo go apogile mo maphakeleng gona se go ikutlwa go le bothitho mo dikgalong tsang ha be le tšhobe ka lesome le bone mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa kgaolo ya bokone botlhaba gona go tla ikutlwa go le tsididi ka bosupa go Francis Town mo mafelong a mangwe gona se go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesome le boraro fa re lebela mo sekolong gona se go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 20 le borataro go ya go 20 le bofera bongwe fa re lebela malatsi a kopele mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene gone se gore go apogile ka tsela la borwa fa ka tsela la bone gona se go bona le dibata tsa maru go le mololo mo tshokologong ka tsela la boraro le la bone dikgalo tsa gantsi le kgalagadi gona se go apogile ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong dikgalo tsa tšhobeleng gabe gona se gore go apogile mo kgalong yang gabe ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go tla bona la dibata tsa maru fa kgaolo ya tšhobe gona se go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go thibile ka bontlha bongwe go le bothitho mo tshokologong dikgalo tsa legare le bokone botlhaba gona se go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go thibile ka bontlha bongwe go le mololo mo tshokologong ka tsela la boraro mo kgaolong ya bokone botlhaba le borwa jwa legare fa kgaolo ya bokone jwa legare gona go le bothitho ka tsela la boraro le la bone mo tshokologong ne ke lo tshwaretsegile ka la go tsa tepolo ya pe borok
The evolution of human development was a story of steady progress from 1990, when we first began measuring it, all the way to 2019. But the economic and social shocks of COVID-19 led to a first decline at the global level in both 2020 and 2021.